Oh tuh kurang ya udah nge-review ya Ustad Syam Komandan Syam review gagaduhanana badak tuh kayaknya pulang dari masjid tuh nge-review gagaduhanana badak tuh nge-review Gerak mulai di masjid komandan. Ini komandan aku. Ya komandan badik. Lu lah cigono enak ke nge-review bobogaan ya. Ustad Syam tuh. Ya gitulah lu. Nge-review bobogaan Ustad Syam. Oke, Mat.